Mulan danat mai taman kawang mikti siwa hem loka taman by hem number 476 476. Number 460 460 Asaya Chisoda Kamda.
470. Hymn number 470. Tawa Chisuli. Hymn number 345. 345. Jiso anu lancing simpa. Jesus
Hymn number 343. 343. Kawang Jisu Minyong Tơ. Taman tuiwang puna ta hymn lokha. Hymn number 343. Ebataw puna me kamaton. Moilan cham sayong yang lokha. Tau wang mapu pai bu ayan haying. Kata atama tau pa haying hama I cinde bu ayan ngolak. Hayanga tawa ida falak hayinga ama. Tau hatau kadong yu ayan jingna pai. Hallelujah! 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 Awang na teman mulan kawang pada menyong fa hadu ki bu hibak amai kawang amohiman bu chingna nang hayang atau tani hadau khum chingda pai ok bu kawang na menyong fa ka wang nang cinda wang sim fang bu Reverend Pastor Moyang bu Susan Palan, Associate Reverend Pastor Moyang bu Susan Yulan, Youth Associate Pastor Moyang bu Office Spirit, anyo Reverend Lan, 14 Minister Lan, anyo tani chumbu Krista Mailan, anyo ya lakba tani teman vai speaker pai nang tani bu speaker hadau ba thaidam da pai bu khong kumbu da mongmaya bu ngau chaidam nang hadau thaidam ma thaidam sahana acheba kawang bu moi man ya yang yang lak chingna teman mulan yoi mung changma yo ba tan hau sebu hadau ngau chaidam nang program khong kumbu khatam yanang bu chingna tani chon dalak program tau hadau ki I hu ganang NBCC Youth Day Taidam, Ni 5/7/2026, Hibak 10:30 AM. Speaker, Bahaje Tangton Legislature Secretary KPPP. Team, Tang Simlana Krista Chingna Monghumpu Kangpat. 2 Timothy chapter 2 words 1-6. Suchung Walak, Jainau El Pangwing VP KBCM Y. 1. Achaulai Cha Iyang Yoplak Pahajai Maupa Tikon KBCM. 2. Hemnoklak Youth Choir Ingers Choir Master. Youth Choir Master. 3. Topu Sailak Kai Takpalan Chingda Yoplak Pastor. 4. Polok Good News Committee.
5. Konyolak speaker. 6. Toitema yopayanlak. Haduki unang NBA ye ingolak. Mani date 4 July 2026 youth pray and fasting chamloi moy ngoyang gi se hadu chaidam nang. Sa hadu toisho fanfa anyo hadu taidam chon daiba paje maufa tikonda achaulai iyang yoplak china hibak fanang. Achau lai ngau ja tawa hak inang second Timothy apong ni alyang cha ma bu wong ngoye. Dau khai aha kresa chi shoma ngopo sepsi me nang wong nang ya. Hayanga saki yo me amma bo nang hang hi chai tau mu anio alau de nyau ne okpu. Hayanga mong hambu ka da lan de o ki ne dam do. Kresa chi su kyang phet amai cha ki nang ở phây sang bồn năn độc càng phát đuôi sâu mà ngộ quan đề over y càng phát nè mang ở tâm y mong hạ tâm lạc chừng nè y chừng cả đa đuôi phây sệ đuôi phây yes hay yang à vốn ba awan au phan năng y ngau càng phây suy y phan ma a y de sâu nè y đâm các hamba awe ngang ling nang ide awang ba alek tam lakyang kawang ma bo wong yue tho yop bu hebak yak ni achauba ayan kawang nani nang achauba yang ayi bu ni amai cha tuman dang de nang ayo ong maya wang ngoya fa dambu jne se nang dam min yong fa boy NBCC in me temongopu taidam yome kabishem pumanok kayo may tamya hado taidam yong maya linga tumana tini chone taining hado ba taidam umlak chingna se paibu nang ni halan ocean nang kamching mongda payong onangge karong yu aan mongwanda chude mong sang hangkiji takai den bu hangkiji pai chude mong sang pai tuman hado nang kamching payong onang teman tang manang yaha ajawa wet the wai bu phai yaha mam meng ha bu phai so da tan dam pha hadau landang ma tani shotching we ba ma we yang bu maidam be kang bu ka dalane hadau ma lokalai wanda ta anga wanda yungwan ba ka wang nang bu phai hadau ba tai dam chone tai na dam pha ayang nang ngau yong wang ngoye hadau nang sau san ba ka ya tani ngau tam lak I dok pai si shau me I chude mong chang me I timbu tok te kaya wang nang mo hemane ngaw dam pha chai ya yang mo heman te yang lak chine se hadau tai dam lan yungwan ba ka wang nang da fan na fa yang nang bu wong yu yang yo poi hayang boy ba na mo yo amen Yop bud dambu tikon ba bar munyong fa ngau chedam nang. Sa hem loklak youth choir master de inchar fauna sa iman hipak panang.
Angwung amai, ngamuk amai, phải hem lộc tâm bu china, cái bị xem yết khoe lần đại muốn nhung phàm ngay trong trái đầm nắng, anh yêu khoe master mà, vui bu noman kong gum buda kawang anh cinta mui mansi. Sa number lim, to bu sailak, ay tak palan china yuplak pastor, sa pastor di hipak panang. Kawang ngawa heki inang, numan kadok ma ngai bu se yoma semai bu bawa ida to bu fai yongwan bada yi inondo. Kawang ba mikti siwada ma yi inona ya bai bu to bu nam no ya bai lak jingna so san balanda hebak emna. Hymn number 195. Mana to bu ya bai bu, yalak pa kawang tang de ya bai ya, ani upha bu lan jina muhiman yu yop lak jina se, teman bai pa jai long jing di kon de tong na. Yopa, Hallelujah. Muhiman na tamba chau hiang ayen kawang. Yoi ayen to bu tok te, ayen ausin bu kata, yoi de muhiman tambu yu mabu, pan pong to bu ya pai bu nok sa pong jong, misin doi sau jing na ya pai bu nok sa pong jong, mong mai to bu ya pai bu nok sa pong jong, doi sau mo ok bu nge ya pai bu nok sa pong jong, doi sau da tai e ba yob ba kumbu he ba kya ya pai bu nok sa pong jong, ayang semil lam be ma takatin maya tambu jing na minyong
pha ya bai bu nok sa bong jong tôi nhu nan ha me hoi lai me ha hi ying me yan ha yan mong me âu yen âu sin bu ka ta yui de ka wang ba mo hi man bu se tai a tau yang a ya bai pha bu a yen nok sa de yalak panang mo hi man na tam si ayang a tau ba siang ai ngin tôi nhu nan ha yan mok sime lambe nang ang jing cha luôn bu me chuan na pa ya tai ai ba tau ba siang ai ngin chao tam min yong pha mo hi man yu yo boy tau la na sei upa na mong ai yo amen Kawang Sausan Balanda, Wiman Pa. Oh, yeah, special prayer. Yopu nang jingna loma, wongpong namyang, tanap numana hebak ya boklak. Tak sang bulano, kawang songda bay boklak. Anyo tak po sa ichi hayang boy. Nanga tanapa ado ngaumik tayo hayang tinok jingna kawang song da ya bay hunanggi sibu prayer request mo kumaa yong bu oklak tayo mawang man pa ngonang hadawalan jingno yoblak tayo kamado kawang ngao iwanda hango ningnay bu yanang ba ating lak bu fay yoyoy nyingde ya kai ya oklak jingna ayang sagi na miyang ayong lak jing na se hibak ebnang tawa kawang ngau haki inang iya mongpay balan maye tamnang ayang iman mako lan sawa tamnang yong bu oklak yong wan ba kawang mongpay balan maye tamnang ayang hangsin luwa mako ngonangge maya ngonangge hadaw may damlak hadaw sa damlak kawang ngaway inang tanap nang ma sa damlak nang ma may damlak hadaw ataw ayang mongpay ngobo hadaw tuloy may damlak kawang da ating laka yoblak bongbong ayang ayen jingnesa wongpong na miyang bu simen lambi kawang songda ya bay bokla moilan chama mik moiha aniu kada adam yonghu bungoya kawang mohiman kawang mohiman kawang mohiman kawang mohiman ang hiba nang ayen me sang bungo tanap taim tamlak ang hiba nang desayang ngo ado breakthrough tanap nang atawla teman jam se takadan balancing na hayang wongpong namyang bu agenda prayer request ya bay balancing na awa yende bu hibak mo mayedam yenyi iyo mayedam iya yalak panang mayedam tau jena kawang yakte ada ngau muklan ya baya yoblak so tengok bulan nang yaknya yakca yema yongbu kada jengnese yopsi nang sisau tokpai yema yongbu kada jengna yopsi teman jam si yopwe pangya haleluya acau ba ada ba yongwan ba kawang nang dokter lau kawang yanang nang cha sing dai domana yang nang oh chao ba da ba yawan ba kawa oh yen nang da ateng lak nang ayen ala hayang monghem panang hayang ada ayen ala hayang monghem matuman ngonang hayang boy kadok nyu ma yalak pa ngobu chingne tuman ayen me mong pai bu yalak mong meang bu yalak mong sang bu yalak tau chingne hangheba takhaiden gaya hangheba chuwan gaya nang kadalan maya yang ngo nang kadalan sangabong yang ngo tanap yang ngo bu kadalan dangme nang sausan ba nang menme tawa yak honge
Nazareth Jesus Christa man ma may dam lapa angan wong yu dam yo boy be healed in Jesus name Jesus Christa man ma may dam sa may dam do Nazareth Jesus Christa man ma takpu sangbu lana dam do be free in Jesus name hallelujah hallelujah we break every unseen bondage every spiritual operation, every hidden attack, every chain of darkness, in Jesus' name. Let freedom come in the name of Jesus of Nazareth. Hada pumaya fan nang kadalan singne yuda mayo boy. Ayan ocean daw ba menyana nang de yobukumbu ya abaye. Nang da tongbu pai lainana pai ngonang Nazareth Jesus Christ man ma wangdang kawang nang yakta semadam boy sa nang iman da lana dambu pado mai damdo dakhedan bo asai mabu kawang nang yanna damdo anu kasi yaha sangabong na dambu lana damdo tulu mai damdo ayanga ayan chin so bulandang ma kawang nang ayan moy mana damba o chao ba da ba yongwan ba kawang nang kadalan nu sakpu nang sipsi gaya chao damba nang kadalan sangabongbo hadaw takmyang nang sipsi hayang nang angan bonga chao damba hayang nang kadalan mongmyang bu mong sangbu hadaw hanggiyi yanyi ba Jesus Krista nang ke damsi hayang nang kadalan hanggi sa hadaw nang achaw kimchingme tanan tamba sa nang lana damdo hayang sa iman sot wande iman ki baibu hanggi ni si ki be yong tulu mai me sot na tamba Nazareth Jesus Christaman me mai dam lakba angan wong yu dam me lana dambu pumai ya fan fa dam me Jesus me yop nang dolana so banang monga yeo amen. Yoi ating lakpu tangba yoi tak mai laksa tu tenang aniu ma pu tole mai bu chau laksa mong tenang aniu pastor pada menyong fa bu chai nam nang yut lam tai dam khai ma sa number 4 polok ilak teu khai ma polok lak china kunis kumuntilanda hipak fanang
polok au tambu kunis kunjilan noman da menyong fanang sa konyo lak hipak ngonang konyo bu da taiba hipak yu bunyina ke bisham pastor hipak fan Oye nausin, KBCM, NPCC Youth Day daidam ayong degi, pumenok kadalan hayang ayin kam oyong subulan, esay mong may pon yanang. Anya ina hado special program ayong me. Konyo ba ching na teman auhi de tong lakay sa tay ngoyang gi, hayang teman fay kaksua, pa jay tangtok, literature secretary KBBB. Nan pa oklak na yang ki heki yong mong hema anio mong maya taidam hanatan buki tanap pay ngonang tau hema si haudam lak sing ngok budok te teman pay tanap bu speaker ching mailam nenga cham yong lak chinis tong na teman pay speaker pa jay tangtok Langmeng nyupu kadangonang, Apoy Baptist Church, former pastor Reverend Wano, Inok Nausi, hayang sa payong namyang lagi. Hayang iya KBBB ma literature secretary alangonang. Anyo earlier MDC ma professor na ngodobu. Presently EO anyo PhD research scholar ngonang. Doctoral studies process mengonang sono oda ngonang tau dokter konyak pangcim kaya monghembua Bible revision sikidrina yang tu so yong yi ingo dokter pau yang sa Bible revision tai ngonang inok nyuyonga KBBB woman secretary nyuma lia ngonang nyuma lia inok payong teman pai pajai tangtok tanyi bu speaker si hau damnang jing melam lenganang tau kan pai lak chinas tong nang jing abo ngau pau nang anio tau ki mu e pai cham se ong bu teman pai chainau yong tok nangu pai lak chinas ong tong nang chainau yong tok a chau ha nyubu ngonang hayang ia PA hayang MDiv so yang bay Oriental Theological Seminary mabu graduate kada hayang teman bay KBBB me office assistant alana bay bungonang sa EC hau damnang aniu third teman bay baje hako okay baje hako Tobu village mabu hayang pangchim kari yipang onang tau kami iman lim pai ngopu mong mai pon ya nang sa kunyo lak ngonang tau khema teman molen yong ha cham yong acunga potanga kata tamba acunga potang buklak ni sa speaker ba i sut ja se bunne me teman molen sut lak sa ide hipak fadan sa Bulan sota bulan de nap mai awang ne sa ibu sosan balan lim teman mubu Kristayang salam KBBB mission sanda mubu cim ngobu moilan de awang ne jai tam nanggi teman phai bang sim phai tai ibu soching wui ba tini ibu teman nyumba KBCM puminok sosan balan sosan nyulan
ai ong lan hambanau mai lan lungai ang lan hang sin hado pa yum nok ma tia tini ngo nang muilan da do wang sim ho yong nang muilan na hado tai dam na muhiman tau yang yan lak sing ne se numan o ajing ne se numan mong me yo batan okay atau tai dam ding wan de numan ne ada nyik lak sing ne se opportunity amai cha pha tam yang ki hado jing ne so yalak paminyong bu phanang hung ho amai jing ne so yalak paminyong bu phanang tani ya Sunday ngo nang Isu Krista da adeng lak palan teman jing dese cha phai siong bu ni ya tani ngo nang tau ba resurrection di me ya phan yang meng bu kristalan teman ngo nang kadang nyuma monotheistic religions lim ngo nang tau the Abrahamic religion so yoklak Judaism ngo nang Islam ngo nang Christianity ngo nang tau yome iman jing world view lai wan de Judaism yang ke Yesus Krista libu hayang boy yang yi ja sa ke yang ke Islam inang Yesus Krista yeliba wang da ong bu sa ke inang iman hayang boy Yesus Krista phai de boy balan teman inang Jesus died buried and he rose again and ascended back to heaven. Make no mistakes, he is coming back to take us all to where he belongs. Teman sa inang, Yesus Krista libu, mubu, yang ibu, wang dong bu. Tau mas sobu ni je, ni se e yulak ngonang. Yesus Krista ni se yubu, yung wan ba ni. Kalau cinde, teman tuiling so san wante, minok so wante, hado muk so muli yang mongjang bang yang ngolak cinde se, moilan ngang hao se, hado ngau gaya bang ne, moilan de. Nan peng adam nangki. Tanya ya, cilalan tengau lak cingnes yung bungo nang, cilalan ya pan mengau kelak, nyuhoi bau, cimbulung melano numano, cilalan muhiman tau yan lak cingnes acing na yupah ke campau. Yang apa? World Cup season ngonang, mulan World Cup te laye, agang ngonang baik se mohim nang. Tau lai Taiwan de siong bua Argentina supporters lan sengok kelak sedek nang. Main refresh ne meng ne World Cup history jam le ya. World Cup wang bua 1930 me wang yang ki. Awang ba World Cup 1930 me Uruguay ok yang ki. 34-38 me Italy ok yang ki. Siang 42-46 Second World War ngai bu jine se yewon 50 me West Germany 50 me ilak pe Uruguay ok yang ge 54 me West Germany ok yang ge 58-62 me Brazil ok yang ge 66 me England ok yang ge siang 70 me Brazil ok yang ge 74 me West Germany ok yang ge 78 me Argentina ok yang ge 82 में इटली ओकियांग की 86 में अर्जेंटीना ओकियांग की 90 में वेस्ट जर्मनी ओकियांग की 94 में ब्राजील ओकियांग की 98 में फ्रांस ओकियांग की 2002 में 98 में फ्रांस सियांग 2002 में ब्राजील ओकियांग की 6 में इटली ओकियांग की 10 में स्पेन ओकियांग की 14 में Germany okyang ki 18 में फ्रांस ओकियांग की 22 में अर्जेंटीना ओकियांग की तेनंग ओहे ओलक नमान तया अदो वर्ल्ड कप हिस्ट्री de lai wan de man cha phai syongbu match the most watched game adong wana yong kata sangyak mongko ayen phanaphai discipline ne yang won bu man ngina New Testament scholars show me like that one there. Paul is someone who always uses back and forth the spirit of sportsmanship. Lai nyan ba tani teman de nyan bu ba lai nyan ba lambu Paul. Hadoa sportsman lanjing spirit.
Hangi pa disiplin ngonang. Hataw jeng me iya yung sangyak mongko nyan bu temana nginang. Tahu teman bayup kening. Nok bawang dang kawang upa hataw hibak nang teman dapha tambu jine minyong bu pananggi nang halan teman sibijim ngonang tang simlande hangi bangawlak jine se yang ngonang taw akeng mayong ngonang nang ngaw tampa hataw muhiman butay tam jan meng tampa ngaw man tay be ayen hataw hibak nang yaksa da panapai jisumin kayang undang kaung diyup nang ke upa nang mongay yaw. Amen. Ola sine hangki yang sports jing Cheng sing busi, sports sing kamandri asen may hangga pabusi jing letters me. Hama pola, ehi pang mo Olympics yang Ismian Games, hado ngo yang ge, isaw mo ngo bu. Hado mo participate na miyang sa lay Taiwan de. Bible na sports me participate na miyang bubayinang. Hayang bu sports yang yasalak pa lam may hagasing yang ngo yang ge. Tawgi mo letters nyanwan de sportsman lanjing spirit hado jiang me ya panyang ma bu temana nyan bu temana nginang. 1 Corinthians chapter 9:24 to igening mang ona yang waca haki igening pet pu wai balan saya pet nang phat pu wai balan saya phat nang haboi seja sahaba ngau tau nang tau ba nomana isinga haka Numana okung ilak jingne patok. Dai kama teman hasin sportsman lana sangyak monggo sa Messi jia Ronaldo jia FIFA World Cup lift na melak jingne se ngang nang. Yasanya ya libo fame and glory hado min may tolak jingne se country jingne se. Hayang boy hatawa pole bua ma atay lakpa. Hataw de chang bungonang. Oleh haki yang hasin na hangga kamantri ngaok pusi nyanok pusi se teman background story da laywan da teman singok buah. Iya ten making missionary ngo yang ke nyinok wiwa missionary mula na singnang. Aging profession ngo nang first century ihibang mea hotel sungo bu iji. Siyang igi bu ten making profession ngo balan nyinok mongo nang buyang. Greco-Roman kadong nyumubu, hayi hongkem bumubu, athletes lan, wonlak sines jimbua, emane wibu kibu ninok mongo yang kronsong wido bujinese, hado stadium dewe yang patbu, sangbu, wanglim ngaibu, disiplin na mengbu, ya onge hado apong tau observe ni yang saji, aging leaders nyan wonde, sila lande, hado may yapan yang nyan bu temana nginang. Ibuah hasin na wanglim ngayang sangyang monggo hebak payang diet restriction maintain na meng yang yaong sang hebak laulung hake iman hado sok tolak cingnes hung hau tolak cingnes iman panang hayang ba hado ma atay lakpa hang hebak Krista me teman ayin sok tolak ngonang hado jaseng yamalak pa hama ma atay lakpa sok de kapte hasinna sangyak monggo ayinjin panapa wonbua hama yimalak pa Krista sauso hangi ba tolang orang tawde jam hangsin teman sangyak laksi tawde jam hangsin teman panapa laksi Christian life discipline na meng laksi se hado may yapanyang ngawuyang no se haga sengyanang teman tani 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 6 yang wanang yapan lak jingne se tangsim lana Krista jingne monghempu kengpat atau lai mayang lo buniji first Timothy siang 2 Timothy chapter pangi ngolak atau ni sai gema mayang lo buniji atau idhu jilalan naman nokti yang yasan lak ne lakhu yunang galak atau ibu naman mongpa yang ibu nameng gema yang yasan yali mai bu ngolan nyanyang unang jilalan naman not nameng yang nokti yang atau 2 Timothy chapter 1 2 atau kama kongkom itu mayang lo buji okay hake ilak jinese naman ngangge atau 2 Timothy lai nyan bu da lai wan de
This letter is a letter contains word of encouragement. Yung encouragement paulay ja teman hakinginang. Siang hatawa tay kamaia kapnok mangowande nyanang buyang. Kapnok mangowande, just imagine. Hanggang yan huklaksi. People will never expect word of encouragement, word of wisdom from someone who is put behind the bars. Isa ka man nangukap nung mango po naman gumaok. City line, encouragement, mong yung lak ching nasa pumanok lang de, friends and neighbors de, nyan lak ching nasa nangoy day kalak. Hang ching ne, mentally, physically, harassment, torture na mga uklak. Hayang boy, it is when he was in the prison, hado second letter to Timothy iye, nyanyanggi. Prison could be the last place to expect such word of encouragement, word of wisdom from anybody. Hayang bahagi buhibang me, nyan bu tumana nginang. Paula, Timothy jing nasahay ji. Silalan hang singo nang teman jing noo. First century mbang yang ne. Ngoy kelak silalan jing naso. Moy lan jing nase, Paula, teman jing nase, yahame apa ngonang. First century hibak mawang yang tanyi sa atungoy Bumay nang masangsi tuiday hang singay nang problems lili. Jeng nyoy nok so pu macha jeng macha lifestyle jeng macha nok yan bu jeng macha idol worship jeng macha isike ma adultery jeng macha hang hiba tobek ngauya boy. Tuman Paul lan letters dai nang. Paul jing instruction dai nang hang ge ya bai no se hadaw chudai tawyang bumay nok ma tuman Sangsi tu dalili solve ne meng nangang nang sewan de pola teman jingna saya yaha guidance jane teman hagang inang. As a loving father, Paula Timothy de ya onga kanyang ki. Ating lag yang ki. Hang ne ato Timothy jing likesi laiwan de inyu Eunice EP Louis Lan mabu Christian nyungok wanglam. Hebrew scripture the mong fayang sengyang Bible now si jayang sa temanaga sengyanang. Tahu namang yang Paul Timothy de nyanbu ano alaw lai de wan temana yung min may fayang my son, my dear child, a true child se yung kan address namang bu temana nginang. Pangu text verses 1 to 2. Talay dewan de, be strong in the grace that is in Jesus Christ. Krista Jisu sipsime, wong nang ngoya suyo se teman hataw ba, suday tawok nang tawok kaya. Paul does not tell Timothy to rely on his own abilities, but to rely on God's grace. Krista sipsi, hataw fay ngolak sine se ngabu teman nginang. Spiritual growth alaw fay iji hayang boy Krista fay yak kap monga relation may ngo kamunaksi yahama chong lak spiritual relationship hato menden na menglok chinese ngabu tumana nginang. He also tells Timothy to pass it on. Iya singbu hato yalak pe paachahi talak chinese yalak pa nyaw tamlak chinese hayang bulay ja tuman nginang. Faith is meant to be shared and multiplied, not to be kept. Tamlak wumpong Christianity. Kawang cianga. Atau ciang ewan de. Caca matiang anap cilalan mana yang bu teman ngayang Democratic country ngobu ya teman Freedom of religion na karantit na men yang ngobu ya. Ngayang yang ngawlak senang bu. Taha tayang ya bu yui khusi de mayang ngawlak ijibu se. Atau balam cilalan teman tiang anap haga ngabu nginang. Christianity is not an individualistic affair. It has to pass on to the ends of the earth. Nang masholak na iji hatawa. Hatawa katunya akan akim nguya teman nyawlak ngonang. Mayang nyawlak aja, bayang nyawlak aja. Yui khusi desi ibu. Hatawa pokbu ngonang. Nyawlak ngonang. Hagi ibu yang si yang teman nyawbu ngobu nemengak, teman ngobu nemengak.
yelak pe nyau khan yolak cina se teman nganglak wongpong. NPCC team akeng nyu ba 1+ medal senginang cha pau vua cha pau ma kau ngonang se ma bu ni cha hadau pau ma kau ngonang silalan tani ma bu ya phan ma ngobu teman sengnang niung ba cha sing kem yang ba yau glak Pumenok sosan balan konggomu yau glak silalan teman mu responsibility yalak nang simba mai de nang simnyu mai de ba kawang ngau pongotam laka hadawan nang tuiso se hadaw balam teman haga taya Krista da meng balan temana kata cha ma bu ngi bu meng kema nang tului mai glak nang de heng glak hadaw kata da wenyanga man ngau mani nang tului mai glak hadaw gi manang teman question na melang unang mo teman adeng lakpure nang jing responsibility jaja manang deheng nang bu tayang nyolak jing na se ngaulak jing na se tenga tamlak jing na se hayang bo teman hi sing buki ye wule nang bu au sing bu kawang tau ni tau hi pak sikam li bai kalak hai teman de nang wenyang isi phanga tani tau ba yak cha hi mangwa subu ja si ibu nemeng kama teman de cha pai senyak pu hipak cha na tau ni mengalak teman de tau khai me teman jing responsibility to pass on to the ends of the earth manang maidan me alak sina se moilan nganglak wongpong teman na verse 6 talai wan de kan man wai balan jeng me ngau yang ya penyang teman nginang a farmer works patiently before the good harvest. Nong may lau ong lak jing na se ka man mai ba patiently nyem mai bu bai tan bu sa ni ji sang yang nang bu de dai dai lila man tai bu mu ka dok khoi ye pa ye na man onang se dai yang o yelak pe with the wine nang se chao sa nang se yo nga sang nga tuiling nang to gi mu ta ke ko kadok ame yat yang aneng telim tawak ko ngoi bu nei ji hayang boy au be ta ke ka kadok me yat lakai yat bu phai neng hado ta ke ka ya ong sang nang wai ma hong nang wai si wang kha me wang yang me no season li ma hok ka bai nang hado ta ke ka akim kim na hado ta ke ka sie nam nang het ta dai nang tau ma ngai bu me telim tawak ko ngui nang sanglak wongbong teman sangbu me kau tolak ngonang se teman aga sengya Paul jeng da lai dewan dia kawang phai ye ong intimate relationship ngobu sausan da amai jayang se teman aga sengya na iyo meng sibu kata nang oyang ke kristaman hoba kata ameng nang oyang ke au be hoya bai you turn saji complete turn ne meng yang saji krista jingne se tuiling sausan tai bu teman nginang ya ong relationship mai ngoyang ke Yang may abong tawa Jesus Krista may bujang singang ke taw manaksi iyok po kayo sangsi ngay bantu it is not I but the Lord says siyang solve the mga problems lang teman nginang jaja it is not Lord but I say siyang pumanong mga sangsi ngay bantu problem solve the mga laksing na sa nyan bu sidilay tini teman hadol da yang teman yaktik mong nang haga the relevancy of Paul's instruction is very much applicable to all the youths today. Timothy represents youths of all generations. Hadaw mga bu silalan moilan represent naman yang unang Timothy dia. Tani hadaw ngawa Timothy di ngawa bu ngawa nang dengaw nang adangaw nang sa teman hadaw bayapan mahaga sengyaha. Ola saji hadaw lai nyan bu talay wan dia long may naman yang saji. Yung wan pa pay
tai lak hibak ngui de yang lung mai ni meng would full of experience ia kabang mai bu jeng yang apong mai chiponyo yang ki. So now Paul wants young Timothy to experience the love of God that he has experienced in his years of ministries. Aging yung length of ministries me kabang chipanyaw yang may bujeng testo yang hatawa chiel mo ya pay sense of urgency jang yang hatawa hako nyalang ngai buyang siyang Paul na nyan nang buyang no se hagatuman sing nang ang ne Timothy ya nyim may bu nausi o may chong bu ministry mo may lengo hayang boy Paul sing bukay no i-experience ni may yang teman bay lung may lan sot ng wanang bulan na sing nang chilla hay pang may various stages kay day nang tawan de Timothy may abo simnyu ameng bahulak hay simba ameng bahulak hay taw mo yin lak sinase Paul sing yang ki the word of God will come under attack from satanic worship kabang ngau de la yong lak ngai lak hataw hibang ma to remain faithful kawang payak ting mongolak cina se hatuang ngailak nyalak yang se nyan bu teman yang inang sila lan teman mulan sinang no mulan sinang hataw musot bulan ne jaja ma tumano hau danang ayin me hataw danang ministry ang yang mong sang bu bay nang mong meng hau nang. Sometimes our life is just like at the bottom of the valley with the sun seldom reaching it. Kagong mong me, wang hi yo bukan, nyai hit punyoy mong buki yo, jaja man teman hagibu feel na meng nang. Hagibu hibang nguya boy, yung wan babayak tig mong olak ching na se, nyan bu teman ng inang. Tong na meng yang Paul led us te i daibonde, yung strong fresh use na meng bu teman ng inang, stir up. Do not be ashamed. Be strong. Avoid. Atong yung important nga umuglan sila lan note namin kayo. Stir up. Nang jajama Kristan bu, nang yun nang bakan bu mo bu, nok mo bu, wa tay nang. Hayang boy nang ayin me at one point of time nang akha ngayang yup yung unang bu, kawang pay. Kawang tanang yo nga chanyang unang bu. Hado flame still nang mongo nang bu. Hado flame de nang chong na tamdo. Siyang hado still na men lak china se ngangya se Paul kaya teman de hang tam nang. Do not be ashamed. Do not be ashamed to say no. Min silak te yinyam na bongbong. Nang simba simnyue wang yang me party de taya. Nanga yawalak bongbong, do not be ashamed to say no. Kaya no silak te tajam tawo. Pola to inang butumande. Be strong. Tokpu lama-lama baybande. Kabang ngau pay yaktek mong waya yo. Avoid. Nang da atuk paylak na himeng bu na meng kama. Tau simnyuang to, tau simbang to, tau sujusuno. Avoid na meng to ja. Sujusin mo yang nang sanglay maba, sujusin maba nang len na tamang ja. Avoid. Very important phrase. Taman jude mangjang ma do ang ha. Taning mo nga KBBB Men's Ministry. Lung may lan na jude may paibuga ya. Natalan jeng ilak yang siyang ministry ya tainang. KBCO mo naman ya ang okla. Evangelism department ya nang. Tao evangelist lantai iman kaisi bujin nese cing pelinga da kem yang ge. Tao ma sing ya bu ma ngo yang ge. Atau ma bu feedback pa nang pumainok lan bu. Atau ministry ya hami mu asong wandu wang ha sebu yang. Ayong may nang ge se continue na may yang atau launch na may nga may nga tayo bu teman ng inang. Kabang atam ling yang nokpu na idan pisama ang to bujin ang to Ibande iya ang to bu nyue me to bu jine se atam yambu. Hato maya phanyang natan nang apu siang Genesis 3:9 maya phanyang tani hato men's ministry ya
tainang. Ada wan de tahu jas nya bua. Ini comparison statistics de ciang ngawan de. Kunyak khung dem me sekolah na ya nga may nang gise layog yang ge. Exams de itu sekolah na yung pass bu percentage nginang kam tahu bu competitive exams lan macia. So santuling bu macia, yo bay kem bu macia. Yo nok tapay bu macia. Sekolah na every activities me yung may performance hayang tayo bu teman nginang. Ato evangelist lang me iman ng nyobu mo to chayok bu natalan na ching atam ti konyam lak itaw sinang ginatalan tamana. Tay duho hataw ba situation nong onang visiam yam lak kata amay itaw sinang gi. No. Hanggi ibu jing seminay sabu jaba. Oh tau ba di duho. Unanimously yung trustworthy pay. Iya ka mamay kalak sa kay yung monghemba halak kata jing sojam itaw bua ya salakay. Hataw ba ya pan nong onang. Chok hay mok pu jeng ma angonang atau tayo ngo naman da already yang ngonang bay. Yung alarming situation ja tau chayok bua. Ini evangelism department nga report timbume. But rate talaiwan de statistics talaiwan de sekolah wang beng me pu upay bu yung natalan tok mangonang yung distance ngonang. Natalan na wang beng me natan hangsen pu si laiwan de yung sekolah pay fen wan de yung apang amay pa yapan mangonang. Hagi yang death ratio libu statistik talaiwan de ba natalan yung cham lui yang. Sekolah na pu ma loy libu makum natala na pu makum libu macam loy ngonang yang menatalan ma uyang misfiring na yang may de ke wande natalan ma uyang mi nyoy me sibay lang yang ma bu natalan yang menatalan ma uyang driver gip yang ma bu natalan yang ha yang akan pime ke me why substance abuse mengoyang libu natalan libu jay nang si wande natalan libu jam loye pangnang. Hado ratio imbalance yung pailak hipak me yamay lakja situation alarming ngonang. Hado teman mong manglak. Natalan mabuli di kiyo kawang iya ba? Hado lan jenga tay du hanggang wala kay no. Mahabu kata pali sa natalan ngonang. Hado lan pong to huyula kay. Cilalan temanmu yulak wong pong nang semba may me teba 1+ meter sa tani NPCC yanang. Sa yinlak cingna sa pa nang semba may me responsibility nang yalak mong pong. Pastor ba hang yalak. Sausan nyoy palan sa hang kiyaklak atau asin bu pang pusin na pang bu. Cilalan hayang bulan yulak cingna sa nang sim nyo may nang semba may yulak cingna sa teman ngang ha siya ngalak wong pong. Libu jam-jam ya apa ino? Alam ningo nang se tawah ka sing yang ge. Christian yin game bulay. The Pilgrim Progress. John Banyan yan bulay. Lumailan na sing oklak tikpalan ngaw ma jing ha bulay tepcha ngobu. Hataw lai iwan de libu jam-jam ya apa? Libu ja lilak manggok sa melaklak. Taw de lepua yungwan ba ni yang yilaklan. Libu jam-jam ya apa cha to sing down lower than the grave. Manggok sa jam kaya nga yulak sinang. Tawa maabuting yudeng wilaklan. Libu jam-jam iyabay no. Manggok sa malakyang yung wan ba ni yang ilak sinase hataw tayo ilak jaba. Natalan yung nga yamay buyapan mangonang se. Alaw naga jadong wanang ba yang ba kunyak ching statistics talay bande. Hataw bayapan mangiyang nong datak pujing na sinang sa sot ang wabu chilalan moilan yung nasong at jaygay. Taman na creation account dalay wande. Creation account to jam iganang Genesis 2:7. Genesis 2:7. Tau fay me yung wan pa kawang katok kata yawangay. Hayang inateng me ayin law yoatam. Hayang kata ayin yuha jane mem.
lingwan de Christian account de laiwan de kata jam ya be sekolah na tanjing hembalevan cha ngayang lengbu no sewan de na tan lengbu bungo da laiwan de ya kawang iyak yaw ngayang ki ngau yang ngayang hatau kata te ayin lau he dam yang ki God breathed into the nostrils of men tau ma hatau kata ayin ne yang ki kata jam ya ben talan temanan no wang olak hija kawang pa mo direct contact hatau breathe ha bulan wanang mo siang kawang jebajing breathe teman nating de iju mo kaya direct pa bulan natalan teman wanang mo atau ibu sekolah ni yana bunin je responsibility alak cine inang bulan atau sangyak hakata ya samnyan toilai hemnyan bu bayang ibu si 150 verse 6 me let everything that has a breath praise the Lord lau hebu lilie lau he ngobu lilie yungan ba min yong to hatau lau he na talan teman direct kontak ha bulan kai wa ngo lagi ji nokti lak bongbong pumenok yam lak bongbong se muilan na hatau balam haka tai ha silalan nang wa ngo buano nang nyu nang bajing na saya yang kha asap nok manang antan nang bu nang dekan bu gaya nang nyu nang ba haka kan bu nemang kawang ba yung man ba lengbu ba ahang sin nang antan bu nemang lak nang jama dai du to hayim awang nyu chailen 2019 में बेंगलोर में वन देता हूँ यंगी पंग वॉक युवतान ngobu atau hayam dolak Cina se 2018 में treatment whole year suko tumi hagi yang 2019 में hagi tahu yanggi nok mo bu chai mo wan de tahu yang lan se mong mai bu ilak ya nyam bu ilak ya atau nah chailen sidang yang itu hango experience nang hangga paulak ising tauan da pong tawo sing yang ki hayim lan da nyuhu bahang sin kan busi hato hasin kan bu hayim chong yang nyuhi pa winyi chai bua pumanok iyam bua hang na yutang nano lan sis kan bu wong kembu ga ye hato chai lan na sappu jine se to mongsang mak Taiwan de sop yang doktor hang da phat doktor normal jahangoi ji yang ki chama phat bua yong yellowish ngonang gi je how to it's okay it's normal chama yong nyak ngonang gi je mak ijing yang how to hangoi ji jasi chama bubbles yong ngai nang gi siang in hangoi ji jasi even midnight me yong kan bu wong kem bu heno ahaim de ya ja lances whole night chama sab yang ki haim ma silalan jing ni na nyai ne to yong midnight ma hayim nan dalok lak hemui sing bukai to iyo se yang gi iyo sappu jing ne sang gi jing ne se haga ngo yang gi midnight ma yong yak yong tai liya da lo yang cha ma pha liya iyo se to yak ageng me iyo se no lai do na ha na me yak ageng me muni iyo ngo yang gi jam lui hayam na kan bu wong kem bu ya hato hayam chong yang angau yi jai bu nemang gam atang sik tak laksi amai hu atam nang yu nang ba anye yam bango bu nemang gam nang yu nang ba nang antan nang bu hayam lan yok sang bu hibang me pakai sang bu hibang me nyuhai pada jam lo ya tak nang iman setang nang bu hayam lan teman tanya jauh singha au bin nang mana yang lakai jeng ha bu jam loi mong mai na nyuhai balan mong mai bu wong kem yang yupilan de nang jeng chou de nang bu mai nok kadalan de nang friends lan de nang
aha keman buja puja seno katalan adam tam hatau nyu yong cham noi yu ha cheng inang ki hatau natan ba payong ba yu ha man bu cheng yong inang ki nang cheng cheng ma nyu hoi ba thak inang bu nang nyu nang ba de yong inang ki yu ha man bu yang bu se in dam do ta ten hang ne nang da kan bu khai nang da kan bu wong kan bu phai wong kan bu hau yang katalan nang mai bu cheng ching ching ha bu hatau e kem bu khai nang nyu nang ba hatau ya han nu na chama to somme challenging na teng mo to mak bun lak chine se tuijer ya yang cha win ni su ba yok mong tu lui ye mai hado mucus one hado mak ngo win bu yok yang to yong mong sang kan jang ngo yang ha choi si yang hado tai ma ing de ya salak ka wang nahalan ha sui bo yong common ha yu sui bu nemeng am tai thu lamang mangsen pu busi phau mangsen pu busi trail station mangsen pu busi rek pikas lan hayenan ini lamang ma tau yang mosta chonya mangsen kem ngolan hato nalana nus blockets nemeng liha su kai nahalan ma ha sui bu yong common hato common na ka awang pa mo lengbu breathing may lak chingna se clear na may lak chingna se yung wan bayak ay lai thu tani haka chong buhayan nan ngawi jay be akan phimong wanang ki chillalan wong nang bu hibang me pumainok toilin sausan ne nyuhi para cham me khungkap sui thai di chaulak chingna se ngo ha sabu nau sin nau ya chillalan teman ya onga wan taye tak taye hospital nong thu chillalan sa pang singin nang chilla hibang wong nang bu nau sin nau ya hibang me wan tai tak tai hayeng bu present mo hagamu ngonang ya me depression me rehabilitation sandalili de lai thu chillalan haga ha bu yung bu kai wan tai chen tai sa akan phim hagang inang yung wan ba ano nang antan nang bu yung wan ba may bu lai thu Isaiah 1:18 nokti yang layang iido come now let us reason together says the Lord though your sins are like scarlet they shall be as white as snow though they are red as crimson they shall be like wool nang antan nang bu nang tak ngonang ga nang sang ngonang ga nang depression mo nang ga nang substance abuse me yang mo nang ga nang jeng iha nang pai gu se yongwan ba nang antan nang hi pai bun meng ma nang anu menga taak ka hangi pa cha pai setak pu nuang ngoya boy yi ki hengai chau tamlak to he nang hai pai bun meng ma se chilalan teman datan nang different stages of life history lai thu kawang chilalan chon bu no ministry jing se our God is never shortage of the instrument to be used if you are not willing God can use stone to glorify his name nang winni jai bu nemang ba to winni jai bu nemang ma kawang along on noi chon lakte minyong tamlak jing se nang antan nang bu Pumanok yamlak siyang nokte ilak ng bongbong. Taiwan de. Taman ayan na. Nok ayong laba jaki ngonang buyang. With various compartments. Room sama ngoyang. Siyang kabang nok tok mo ngoyang tatanaan mo ngoyang kong nang bu kong kong. Epahu se. Chillalan nongjang de nyuhui balando pumainok to teman mulan de kawang iya alak jing se i pay relationship mai ngolak jing de ya lak pa kong nang teman chain cha me chai bu ki se teman kawang de teman nongjang yep to uyang kawang teman nongjang de cha me ni me kong wan de yep kama kawang tai malak chia tai thu yu tai galak nangaman manip konggalak sawong sa konggalak ayang boy no
tatan meng ba ye pekla ka jayo kawanga nang antan bu jaba ma bu teman tay nang hatau man leng bute hatau man ha bute hatau teman tay bute sa ep kama tong nungo bu kabang ilag yang no hatau man ha manchon bute mancha bu awang na to chau yang kenen to we ep lagai kabang de tatan teman mong jang sete nang wong kai au bio yo klak kabang nga inyip kenen chau yang kai si buji just open the way you are. I will come into your heart and sweep away all the compartments of your life. Rumsa mabongsi bu rumsa, fungengan bu rumsa, corruption rumsa, tauhengon ng Buddhist, I-centeredness ngo bu rumsa, ma bu compartments ngo bu kingon ng teman mong janga. Nang hiep po naman kamakaong banyip yang hato kong gempot chawlak. Yalak pa kong nang. Tamana hengta mano sinambo. Hengta mano sinang. Minitja tanku sinambo. Hato minitja yung atu. Cha bay semeng bu minitja. Christ keeps saying, open the door. And you keep saying, wait a minute. But the danger lies that 1 minute will take you to eternal condemnation. Minitja cha bay semeng bu. Hato minitja jindu malak kande ya atailak. Minitja taman sinambo teman. Teman ni ep pun memang kema inyip yang ngacau tanpa baik si buah hangsin may busi. Okay, silalan hangsin tani om yang unang. Atam kata wa noki yang bu atam ngo pun memang kema. Atam kata mong si mong memang bu ngo pun memang kema. Atam ka substance abuse men wolf memang yang ngo pun memang kema. Nok ti do nang antan nang bu. Nang nok ti nang cha nok ti bu gay. There's a celebration in heaven. Okay, hatong ngau gay. Sila nan hangsin chimong nang mulan dan nan dam nang kawang muy man si. God bless. Thank you. Kawang ngau jumlah may ku nya tamahan tamu jenis speaker pada menyong fa ngau cara nang kawang nang yang ministry dah cinta muy man si. Toy term malok hem number 169 epatan kai. Atau hem lok mandai ba youth ma bung ngau adam hadu ge chadam nang. KBCM youth ma bung ngau hadu ge adam chadam nang. KBBB youth mission project han mung week sango nang ngani date 6 to 12 July 2026 atau mission project hat mong sa daw ngonang daw kay mahadaw hat lumya hat mukya anyo hat ni program thaidam chamle moye yul lan te ngonang bu sa ba daw ngau chaidam nang an ni subo yalak pa hadaw KBB youth convention ma wang che hngau tawan da KBCM youth hadaw KBCM mission amount ma hadaw ki hngau taw bainang hadaw kio tanungo youth lan KBCM youth lan anyo apa numan nok da KBCM hada youth missionary project jing nang ngoi kalak aja tawanda muang huang ma numan chamla mai namnong bukio tanengo hada ki namno kayo sa hada ucharam nang ani opportunity cha nang hayang tawa missionary toilinga alaw kanda tayok hayang boy aching habu 5-10 rupees 200-300 rupees hada kaya missionary toiling lak opportunity ayong chao sa hada forma charam nang anyo yalak ba atani KBCM youth kai kada khwerlan atam hemlokpu anyo atam ten sengebu anyo tya hadu ki chamloi mai bu gospel KBCM gospel pit kondes setia 2 PM ma hadu yom nong onang tau khema anyo abalan tani ngi buki tani fai samai sa anyo tia hulang onang hadu kumdi wok mabu participant lan pelang onang tau khema tani hada worship team John buki sound system kongkum John yang atia hada ki gospel piece kondes ngolak tau khema tia khonda ni mo hada taidam da om dangang kayo sabu hada request ngau chadam nang sa ep tu bunam yang teman mula yong yang hada hem loka
Oi cuma teman molan cam siup ha ada yoblak ngau muk cani ada ki ikeneng awang ma points ma teman KBCM pumanok caman molana tani ibu speaker ayan ministry jingna yopa anyo tini ibu speaker anyo vai pai bulana KBCM pumanok jingna exchange prayer ki ada ki yopa sebuah ngau channel nang ni sebuah point ma ada KBB mission hat wong ngani uang yang onang atau tajam samai bu solak Cina samai bu cuan dalak Cina kau uang dah wong yo pak ne lim sebuah point ma tani atau tajam yo pak aku uang bukia atau tajam samai bu solak Cina kau uang pada menyong fa teman bulan jam so yo pak ayo ayan selak Cina tani bu speaker amen selak Cina cai dan let's pray together. Nokpupa wang tang kawang upa nang dayalak pa minyong bu panangki nang halan tumane. O nokpupa in kawang upa tani NPCC pang mongobu pumanok lili meto taidam ya tainang. Nokpupa in kawang upa cilalande lama yuyu ya pan mehengang oklak. Nokpupa in kawang upa awin awsina cayang ki nang muhiman tamsi. Cai bu sane jebe nokpupa in kawang upa hatawa. Pa acaya talak Cina se, ca te nyau tamlak Cina se cilalan teman de, hangki ne menga tampa, nanga teman de ngausi, nokpu ba yin kawang upa tini, cilalan mabu ya pan nongonang, nokpu ba yin kawang upa, hayang boy nang may buhang ine, nanga teman ayin tanang, o nokpu ba yin kawang upa, nanga teman mongcang de kong nang, teman de tanang, hayang boy temanan nokpu ba yin kawang upa, nang de teman mongcang yep. Nangakep epu wing cayang caya taman hu minitca sinang atau minitca caca bay seminggu minitca atau minitca kaya teman de mabu lam de ya telang onang nakubain kau ngubah teman de wong ya kay teman mongjang yang nang de teman mongjang de nyim de tam yang teman mongjang teman nuingok wong lam kong kembucau oklak cing dese atau maya panjang tini hangsin ngaulan teman ngau tam yang ki caya yang ki atau kaya teman nang minyong tam nang atau ngayu kaya selalan tanya na nang muhiman tam pau se yomdok yong may so tam bu jing na se nang tam minyong pa yana tayo pe nang muhiman yuwe ci sumin kaya nga wang tang kawang dium nang ki upa nang mo iyo amen.